Baba wetu osezuluni sithemba wena yedwa Baba uNkulunkulu kuze kube kuna program lapha hlalani phansi. Bese busuku manje unsizwa inosika ithi similapha ngibona sideclare nje ukuqala nje ngoba kule minyaka edlule uSathane usidelele kakhulu bazana useyisile nje kakhulu lo nyaka nje iminyaka nje emibili emithathu edlulile uqhaqhazile uSathane manje makuthiwa lo nyaka unyaka we restoration makuthiwa unyaka wokubuyisela kwezinto ufuna ngena sifana sinje uqala sibe sideclare nje sithi siyabuya sizoziphindiselela uSathane sizophindiselela uSathane Hlalani phansi bathandekayo siyabuya Hlalani phansi Hlalani phansi bathandekayo. Thank you. Ngicebile ucela lethuba sihloniphe uAshtikeni Dlamini walapha eMona uba azosibikele Lina msebenzi yenkosi bongani inkosi tumisindabaze
Seguindo com a luta.